nous allons accueillir les élèves de l'école primaire protestante de Taunoa, donc qui nous propose aujourd'hui 3 chants avec un himene ru'au, tō uhiru atumu, un himene taravateiti, te whenua, et un tuki. Alors ça, c'est une particularité, le tuki, hein? Avec un titre Kanakana. Tra whar I mei tātou, te motamari no te wharehapiri a protitani no Taunoa, I roto I tā rātou himene, te hei himene ru'au nā muaroa, ini ai e te prau no te hiru atumu, muri mai te hei tarawataiti, ini ai te tumu prau te whenua, e muri mai te hei tuki, tuki kanakana. Te weira e a tā rātou whanhor a, mei tā utoi I tērā, te te mō pārheir a, te whanho hia, no te mau tāne. E roto I tā rātou himenera. Traia, e roto I te himeneru au, e whaahiti hia mai te prau, no te hiru atumu māuhi, e no te mea hoi e wharehapir a protitani rā, te wea atua rā, te hei whanhor a, te hei whaaur a, e te prau atua no te mō, no te whaaro. E hiti atua mai, te mea I a tarato e haafofa a mai tei, o ia hoi te prau no te reo māohi. Te hei atua whanhor a, I ai te prau no te peutumu māohi, te taere māohi, te hiru atumu māohi. Te reira ia te mō prau I tā rātou e wha hana mai I roto I tā rātou himene ru'au. Tō uhiru atumu. Haere mai ei, ini ai te prau no te tarawataiti, te te atua whanhor a, ini ai te whenua, e tāno atu I hoa te prau no te reo māuhi. Tā rātou e hin arora ia haafofa ahia. I roto I te orara a o te tamari. Te reo o ia hoi whauwha a no te tama. E te hei whaaur a o ia hoi te anihiara te I e te poroi. E tia te tama māohi. Ia pahei tō o e reo nehe roa. Ia ori atu ai tō o e reo. Ia parau atu ai tō o e reo. Ma te ore e haamā I tō o e reo. Traia te parau no te tarawataiti. Hare mai ai te parau no te tuki. Tuki te tei tra whanhor a. E I te hiana I tra mo tau. Te ore ira. Traia I roto I te tra himene, te weira, te mauta a. Nāto te reo. Nā opa I tātou reo rarotoa. An uir I mai te parau no te reo Pretane. E tāno atu. E te parau hoa ia. No te reo rarotoa te parohia. Nā o tau hoa e whaaro mai, te nawe o te tuki. Te weira te nawe ta a e, me te pewai nene, te au tōra. Tātou pa atoa, te irhei e te iti te mana. Te rā mai, tu matou tap o arofa, te oa e te mauru. Mātou te ie, te mau tamari no te wharehapir a porotitani no Taunoa. Ua whai nei mātou e toru himene. A tei, te ru'au, a piti, te tarawat eir a raromat e, a toru, te tuki no te mau pē whenua rarotoa. Ia oto te reira, e wharo, e mat ei. Maruru. Popo me te tātou, tō tātou tia, whaatere himene. A tomo mai. Taunoa e
te aroha. Te pukarea te aroha. Popo mai te tatou mo te bari. Hai
Popo me te tatou tatatou mo tamariki. Tera whanhor anu te tuki. Popo me te tatou mo tamari e tā rātou tuki. Traya te tei hamarurura no te tia a tere me timene. Ere tau noa e.
longtemps qu'on accompagnant nos choristes vers la sortie. Donc encore de gros applaudissements à nos élèves de l'école primaire protestante de Taulnois, avec ici une spécificité avec le Tuki. Marurumait ay temo tamari